kutu masuk kupule masam paja subuh to monro masigi sikiri melo pimu ba matana so pala kutu pura masam paja sunak suruk nato masuk tapa angka hawat tamu ku ingat itu mak beru pada ko angin macake na batu tamu ku buku-buku tamu sak dingilala macake taiso iyaro na patatahan tabacangi salawat na patilau doang na caji pak bura lah itu yang disebut dengan hembusan di subuh hari. Itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaja Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita masih sempat menyaksikan satu koleksi video ceramah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari guru kita, saya himbau kepada teman-teman semua, marilah kita mengirimkan pahala surat al-Fatihah kita kepada guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan semoga kita yang menyaksikan video dari ceramah ini bisa mendapatkan keberkahan dari amalan yang disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Muhammad Yusuf. Ibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menyembah ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apapun yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra. Wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para zatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua MWC NU Kecamatan 2 Pitue dan juga Pituriase. Ya, alhamdulillah malam ini angka kina pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema naka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya komakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu taupan ritata andri kolota. Jadi apa hanganna taupan ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dia nama gampang ya tema yang merajing-rajing. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya.
Jadi pertama maka dayero meraja pabu degaga Nabi mengalami dua peristiwa sekaligus. Rilainnya Nabi tak selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu Nabi ipalalampan ni Nabi Musa cuma diisrakan. Angka Nabi cuma dimi'rajkan, itu Nabi Isa. Layak kabami menrek lokolangi deni palalampan ni. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakka loko langit kedua, itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalampan ni ke negeri Madian. Sinampak minola lalangnya di nagan Siwani tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi Israkan tapi dia Mi'raj. Angka to Nabi Mi'raj tapi tidak Isra. Tapi Nabi tak dua-duanya. Dari Masjidil Haram kemudian ke Madinah, napa matarul lau Bukit Tursina, napa ibawal lau Baital Lahmi, napa ibatamu ke Masjidil Aqsa, napa menre aku lagi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dina lempu. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Polok ke Masjidil Haram napa ibawa lo Madinah. Okko mani Madinah disuruh mas sempajak dun rekang okko malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana Jibril. Onrong aga ya onroi mas sempajak mak kedai malaikat Jibril ini adalah Madinah. Okko komatu malaikat dapur Muhammad. Setelah itu maka Jibril to lanjut kangi perjalanannya. Itu menggunakan kendaraan borak. Kin ribawa, laibawa loko Gunung Sinai. Bukit Tursina. Isuruh Nabi ta masempajang. Selesai masempajang Nabi ta napa makutana. Onrong lagi Jibril. Maka malaikat Jibril, okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara po Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Purayaro pataru si Nabi ta naliwang ni Masjidil Aqsa. De nalipang maliwas sisang ke sebelah selatan Masjidil Aqsa angka onrong kuriasa Baital Lahmi Bethlehem. Okuni risuru Nabi ta masampajang selesai masampajak don rakang mak beresala pura beresala Nabi ta makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril di sini lah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jadi. Pura yaro ipataman ko Masjidil Aqsa iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa Nabi ta isuruh masampajang tapi sininna makmunna alena naman cajimang. Makmumnya itu adalah seluruh nabi dan rasul. Ia naruh isyarat maka dan Nabi ta itu adalah pemimpin para nabi dan juga sekaligus imannya para nabi dan rasul. Jadi 20 para nabi macu mencaji imam, 20 telu tau mati. Pak tau mati mana? Nabi Adam mati, Nabi Musa mati. Maka terus dikongkai mana tau mati makmunah. Itu. Nabi taruh mancajima, iya to napasa pa. Maka da iya tu sampajangi angka meman ni riolo de na panam meraja Nabi ta. Nah sabaka masampajami menguku Madinah, masampajatu ku Masjidil Aqsa, mancajima, masampajatu ku Baital Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka dia kaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangang ita to masampajang kelala na mihrabna nilaudo loripun naga Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan salat. Ya perintah memang disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang ke sampaja boleh menimam meraja Nabi tadi nama sampajang memang ni Nabi ta waktu nai palalang. Lepang ko Madinah masampaja, lepang ko Baital Lahmi masampaja. Ya makir. Jadi ya sampajangnya angka memang ni tanya apa kasih baru. Napai mengutus Nabi Allah Ta'ala Nabi Adam yang kami mana sampajanna. Cuma iya sampajanna Nabi-Nabi mak diolo mak dupa-dupa pataron atau pandrita. Angka makada angka masih kiri mi bawang, angka tau makada monro mi mapangolo tina lori pong Allah Ta'ala, angka tau makada suju mi lori ponge, angka tau makada sikiri ni mega rupana.
Iya to na ruampai maka dia tu umat na Nabi Isa masampaja lau ripuan na tattomi mangolo na pamabere puji-pujian iya to na pasabaran na Nasarani itu karistenge makelo niko manatal itu makelo dia na suju. Jadi ia naro rupa-rupan naro sampajan na Nabi Madioloy. Bahkan angka pura uruntur hilalan na si dia kita pura to na rampe andre guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf presiden reng. Maka dah sinin na itu sampajan na sitongan na natarimay na bita rupa-rupan na mimato sampajan na Nabi nilam. Jadi ia tu di sampajan tangkamanan ni pasipulo sampajan na Nabi. Yan na tunah kada sampajan subuh sampajan na Nabi Adam, sampajan loroy sampajan na Nabi Ibrahim, sampajan asarae sampajan na Nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa, sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Jadi yang kami mani. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok, iya ro malaika etasi dia tingkat talangi padahal bati nama sompah. Ia langi pamulangi tattomi masompa si pamula ipancai ro malaika itu li tattomi si tatto nama kasih lo ripongi ina denang kana rokok kama pilino na papaja ya tosuk kolongi kedua itu li rokok tosi iya na tu ampai pitu gerakan salat na sabab pitu to langi nola nabitta non rilepa jadi makada dia nang kasampaja cukup ibana cenga tanya sampajang itu ape jepum ni pangka tu tahu makada sampaja ku cica mi cukup cica cenga na jadi tahu pusana itu udah memang ni. Ya Pak telu paring ngerang baca gerakan na polukui asumpana malaikat baca angka dialog angka to memang permohonannya langsung Rasulullah. Iya ko paring ngerang kan asik dia na atay si babun na. Iya ko malampe ibaca ta ko to masampaja may gato palan tapi iya ko makanja paring ngerang ta ko to masampajang baru batu akhlak. Iya ko makanja gerakata wa ditu ngadisi watak kalewe. Jadi itu gunana, ya nang kapasampaja pacecer pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang misuro pakanjaki peringaran na itu. Tanya baca na masalah peringaran na. Apa iya nama kanja mau peringaran ako masampajang husu naruba ahlak na mancaji madeci. Ya nang kapasampajang de gagalau gimpe materun tuli masampajang mato damu makalicua mi itu. Dia nalisari peringaran. Nah dia apa napita ya peringaran? Dia napita. Nama dupa-dupa tahu angka tahu macam mak baca tapi dia macam meringaran. Angka tahu macam meringaran tapi makundru-kundru baca. Iya angka. Tapi angka mana tu kekurangan na? Oki baca salah masalah tu. Peringarannya salah masalah tu. Gerakannya salah masalah tu. Apa maka nabi tak angka tu panga kami nak makalasi. Maka dia sabak kira kan? Maka dia nabi tenang kata minau di dalam sampajang ina tu panga kami nak makalasi. Jadi pelolak kami nak maja itu minau dalam sampajang. Maka dia sabak angka kami itu minau ko sampajang ya Rasul. Maka nabi tengkah. Ia nang kata rokok sujud dia na lampu laka. Nanya na tu panga kami nak makalasi. Iya na tu nak kada riwayat ko riwayat itu maka dia ko nabi terrokok ya ko rokok nabi taye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko lakka na dia na tak bolo berarti malam po apa kapa mak jeko ya na tu panga itu kere jadi perlu kematika na angka tahu kita tahu dia na rokok maka dicuai maliwang ulun na layawa na pamataru di mana loko luruna de na roko itu makali juami apa ya sanger roko si lempu iponcing ilaka iya na liwa layawa tanya roko asannya itu makali juama ni kamu kira iya de na pada makun raye maka demi mati ko hadisa mariawa icet de ulun na nautuna iya tapi lagi lola lang ilimanna de na lo saliwang namo tu kata direk nama kun rayet tamatui liman na dia rangka lo saliwang aro ane betomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepa ko suju inabit tamakoto wad ditono la bembe palawangan na bembe betungan na tak buka dia na lari lalang makun rayet tu si balikan na tamamanang suju imak roko imakun rayet tu tamatoi suju imakun rayet tu de to nasu lari tamatoi makiro yo porone be masumanang kata direk taraka isikuna rokok imatu makoto masuto cek dek sikuna cuma aja menipah kohai pak telepon itu ingat nataya ko limata susah menitu yakti buat jadi makir angka hikmana
Iya makun raya ko naka ilimana ko kata bere ina silampu mo salengka na si bawa capak jarinna edek tu nataraka iya lengan bajunya. Apakah pamali mangilayase na pita iya pergalangan ema batal isampajangin na sabata buka auratna. Na yato na tumarepa wampara makun raya rumah salisa pa iya to alonge tanya tu rupa sana. Aurat iya to alonge. Iya warna sadangi. Iya. Iya nang kataw mas sampajan na pita iya to alon na makali panglutay manta sapi batal isampajan na. Ano iya salisa pa makokoy mega maloga. Jadi tak getel lomon ri. Tano ibu. Kamagala mo kima balanja ko sopi. Dena marigaga. Tabuka gare. Dua kata itu bisa dipakai. Bisa dipakai mukana Syafi'i atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini. Jadi kata salisapa dobolo angka metoken na sambungan ina rolokot tutu isadange yolo. Jadi dia napita iya. Iya makero tali aja nana yero pole Surabaya makai soli yang kai sabo-sabo menre ulu tapadan tene mako kedo-kedo. Batal tu itu sampai jata pak ulu na makun reye aurat. Iya napita ulu batal. Yo poko yo moro bulu-bulu na dena mereka kalian ulu yang bulu-bulu. Iya ku yero halusu bulu-bulu sana. Ina tu kopi teh bulu dek tahu tu na batal, bulu cepi, bulu ingat, bulu mata dia na batal tu. Iya. Jadi kok benerin ya mi ko ulu itu batal nasaba aurat iro. Tani cek dek rosali sapa ibu perhatikan ni cek dek mas sampaja. Tanya iterima na sampajangnya mampai mak bilang ngesah yo pero iterima na mak gara-gara mau pa. Napi asana he. Ya ko dia nasakang otomatis menasa dia diterima. Maka dawapi ko ni pe ustaz tanan na tutulis salah. Dia na marigaga ko din ni risang tapi ako tisa ni marigaga ni. Jadi kato tu kanja na tau bodoh. Iya pak ini risang mana tu masalah man rasa ki. Itu jadi perlu ki matika ya. Kemudian maka daka ya rona sampajange katelu to paringerang. Na iya sange paringerang pak po Allah taala mato maka tani tonci nanti makanya ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala taatika. Atau ya musabbital qulubi wal absar sabit qalbi ala dinika wala ta'atika. Iya ko tomelo mas sampajang ilaw mimatiku po Allah taala tilawi supaya napatatai atitari lala paringarangin lauri alena. Napa ni komeki mas sampajang aja tewa ibalisi pak kato to makada de me ka mewe de tulle. Itu leh kali. Nanti kacau jago mas sampajang ibalisi paya kami konro kami nama tanre. Lai suruh menyatu sujuk ko nabi ada na cia sujuk yang pai ganti asan nama kada iblis. Asa hasil situ kan nanya tu asan tu sebelumnya. Pemimpin para malaikat. Nanti kagak tanah sejak kamu kulino dia nak nonrus sujuk. Iko meki mewe itu leh kali. Makanya ko tomelo mas sampajang tomelo alinru ngalori po Allah taala. Pada kong kasumasakang aja nak kada deme ka mewe wa disatakala tapi mandara-darai. Yo pokok tapodangi punana maka katani jo sumu meka lalo de na makiro makko matiti baldisi tilaw yo ko Allah taala supaya dia naganggu ki dia nanti dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim tabaci kolong surat binas tu perlu matanang tapi ko imam makanja meto bacaan apa ada mata na bantu ki yo pumiko imam pada berung-perung ni mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepok na ima desa kana sa dega itu yo ko bansana na masigita macake to ni ase na magatoni tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tau na paning kaci di baraka di na lolongan makada na bitta na nigi tau mas sampajang na turungi pusa baraka itu. De naruntuk ya roh. Hadesa. Mega de nalolongan. Iya. Tapi ang kataw panrita maka da iro pusa enamode na to mapalat turuto iro ko kami tipo le baraka. Biasa tu to matanga masampajan na marica bajujilal padahal macake mo hawat. Magay baraka makin nabita na lega iya tu ampai pa ako kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan iya ko to pura mas sampajang aja tinum yang kedua ko to pura mas sikiri aja tinum iya miko pura ki mas salawa inumi itu yang perlu diperhatikan biasa ko matarawi tawe na pura ma beda salam na nalas ya napalin na si aja. Maka day alena pangulut ta Imam Nawawi ad Dimashqi
iya kopu matangak ko mas sampajang tatunu tu jingi okilalat daram. Biarkan dia hangus. Jadi iya ko mapalay tu papinat di mo ilalang aja mo minum. Biarkan dia hangus di dalam. Supaya masuk melalui keringat. Iya. Puraki masikiri makoto marako tu 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh. Aja mo minum apa? Itu ko minum ko normal ipemang. Iya. Jadi paja pi marako 3 roh tenapi napaki minum. Kecuali puraki masalawa langsung tinung karena itu berkah. Yaro alasanna Imam Nawawi. Oh pui di biasa pura assalamualaikum nah alasi wae. Ya na pura ruara kata pemak bagi botolo. Dan itu ya. Sering saya dapat ketika keluar ceramah makur. Karena dia paham gitu. Apa itu kota masikir itu mau pala lelewe. Karena itu jingi okilala darai monroh. Itu yang terbakar. Magi kong katau iruya, paja pinaturungi pusa napa ipinum. Itu kuncinya. Jadi tapi mak kada mawatan itu tas marako 3 roh ini dibawa. Itu yang penting pura diupodang gitu. Kemudian sampajangnya. Iya na tu nabit tawatun menre kan burak kendaraan na Jibril dampingi wi. Menre nabit ta ko langit pertama biar selang. Iro langi pamulangi na buka pong Allah Ta'ala na sabak malaikat emak beresalang na niga pengonron na Nabi Adam. Jadi ya tulangi pamulangi kaya sa langit pamulang maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang. Jadi ya naro langi tanya itu nah tumpuki pak kita apa iya kau toma pasawa na ya si nalungayola itu mandar dia roko mapasawa kalau cukup kita punya iya aja ita ko tu yawan no pemiatala po pak kita cenga kila ya si na dei pajero ga makudara menemu pa nama kadai langit yang pertama dihiasi oleh bintang. Jadi langit pamulangi ya ro bintang hiasi na yoko kita ahli astronom maka bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun, 400.000 tahun perjalanan cahaya. Jadi ya kongka kendaraan paja cahaya lasina apa dah tu sak butau napa di dapi ro bintangnya kami nama cawe. Na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang. Ya na tu nak kada tahu pandita termasuk urut kali sidendre batu na tanai ke gaji ya selangi na se sange lagi ya se imon ro selesai. Dia maka dia ro malaikat oki langi imon ro nas malolisu malaikat ya na tu ampai malaikat so kami si menresi so sining menresi malaporo. Jadi itu Pak Dongata sampajata ilaporo itu so kami si minaso sinitu. Ya namo malaikat itu dia na sosor malolisu gitu. So kami si makanya ko to milaw doang. Aja na kalete-lete. Sampaja subuh milaw sepeda, sampaja loro milaw motor. Na di panalaporo malaikat namo malaikat malah soluto na sahi. Lengi gitu na wakilas si. Na di pa jito malaporo na barubas si. Ika makiro. Jadi tapat ni kong kagagayilaw aja na to di kalete-lete. Si rupa na. Yan natin nakadali na Pangulutan Imam Ghazali ijabu 42 yauman mania ko melo ko tarimo pak donga mo 40 so na mo rubay. Ya gimana sana to ko 40 so na kasi agi laporo. Namo jeti di kong kana tama kana malia nga sepeda. Sana rewa ki malia nga motor. Sana rewa malia nga baju baru. Malia nga Daniel yang tu paling ang es krim yang nama ko. Atau pura ni lihat beno pa aja nih. Iya. Iyo po ko makade malia nga sepeda. Na si minggu itu 5 kali nga sepeda. Pasti alia nga kong kadi apa makadaki macin na to nga mas sepeda. Di pa din na berubah-ubah parilawan na moti di makoto tanah ko Allah taala ya ko masampaja subiti lo sapeda masampaja loro milo motor kadi malaikat itu kita mi aja iya aja na moling na di panalapor gitu makiro. Jadi itu kuncinya kalau berdoa. Usahakan ina tu nang kata pandita makada angka makada hadis 40 waktu berejama maka cukup ku imangi milo dong 40 waktu berejama. Aja mo sabbo usahakan mudapi kata bere pamulan na imang tajangi macho na sabak ya ko 40 itu bere jama insyaallah tanya tahu na watuna iya aja usahakan aja talpah
selama 40. Makumana je kita Pak Dekin atau Pandita sampai juma aku 40 jamaah. Nah sebab aku kan 40 mak nabi ta 10 pada pak dongan nasi di wali. Umur 40. Makuti kita. Iya kong katau Pak Melo matnanu nga sampai tahajud suri moto matahaju 40 sona pokok na aja nalpah 40 sona pasti sambu-sambu malomon ya tu lomon ri dena nama rajing pada mo ko mapua sa 40 sona malomon ya tu ya tu mi tu kenapa talungas sona tu 15 saulu tu titi mako iya na Pak itu watang pitu asera engka riwaya makada iya tu perlu asera iya tahu matapa itu cik dimi na pandre. Iya kapere itu na pandre sera. Nya tu ampai ko tahu matapa di namanya gandre na tu. Magai magala mapuasa. Ini na bawa Pak ko mapuasa ki gak puasa ramalan ni gare. Iya tu na pura ramalan Pak tahu dia tu na siya gandre tamay watang na to maso. Napay cik di burasa sira man we. Maso ni nasaba si di meto man tak buka. Tatutuk ni rolengnya. Iya mi Pak tuli ikan rusi nak mere-mere pasti matu wamba tak buka mana memang itu iya tu ampai kata pandrita talu timpu milandre nama sona sabak terbiasa dengan itu iya makira yo pokoknya di degan rusu materu polisi cide yambasi nakam jojo na mere-mere itu Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita bagikan video ini kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membagikan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Saksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menyembah ilmu. Kemudian, menre Nabi Adam. Ya sekna Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Menre iya sekna Nabi Idris, Nabi Yahya. Taudena nama cari pendo na jejeng. Ya tu si Nabi Isa makun rai dega galakain na mimana Maryam kak dega lakain na jadi itu Nabi Isa digambok na tapi itu Nabi Isa dia nak bayi ni si bawai pada balik kalau apa namo Nabi Yahya dia tu nak bayi ni itu jadi itu kalau lo si dapte mati si bana itu duki langit kedua menrek langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara nak kuasai Nabi ta. Onak ko Nabi Adam belajar tentang alam. Menre ilok ko Nabi Idris, Nabi Isa, oke Nabi Isa mak guru kedokteran. Apa dega ga doktor pendapi Nabi Isa. Pak Nabi Isa napa tu mati. Yo pi di doktor tanpa mati tahu tu. Sesa dia tanah ke mana? Iya. Nabi Isa, ya kau tahu malasan aburai. Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia pegat dahapi itu sampai Nabi ta cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab emak ya gurongan aku Nabi Isa. Pak siruntu Nabi Isa nilai barakat Pak disengena. Makanya kong kata tewa siruntu tiloloi Pak disengena. Doktor tonrilo silaturahmi iloloki Pak disengena. Insinyur tewa siruntu iloki Pak disengena. Agi mani usahakan inang ke ilmu ilolo ngapula korotawi. Minta nasihat. Rontos itu Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih nah sebab boleh suruh ya dempar lokolino ibu Raini atina ko Nabi tak pak tahu boleh suruh ya dempar lokolino makanya kong kacama mancaji staf desa lalu ki siarai kasih kepala dinas mancaji guru biasa tahu ki siarai tahu masara ya tuh ya rega pura isogi nata pabangkar lo ki siarai tahu majaja kasih nyawanet betungan atau masara ya tuh ko pure madece nata padegagah matanre jabatan atap penuh bupati napalo mancaji rakyat biasa ya loki bersilaturahmi iya iyo poko cama manci bupati jamu talo mitai Mario Moto Pak Menrek mu jabatan nah iyo poko tahu no jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan makanya perlu digembirakan hatinya makanya itu ampe to mata sia kong kata mateang begitu sih tongan kemudian Menrek Nabi Yusuf ahli bendahara negara itu menre siya sekna Nabi Idris. Iya Nabi Idris ya nabi kala siya malaikat.
Iya, dega nabi kalau siang malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodam itu malakul maut maka nama ke padina ko tomate, maka malakul maut. Mapadi nasa meka coba-coba rasai wi magasa padina. Nasa de ko naisika ko pong Allah taala lawudu nya mamu. Maka de jolo wilaw nailo ko pong Allah taala ipalaba tongang. Ipalaba kadaudu ni jo nyawan pa coba ini. Na rasakan. Iya na tu Nabi Idris, pawi maka dapat dina mateangange makuai. Pada ku itu doki bangkung, itu sekian ratus pedang yang ditusukkan. Kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup. Maga ku ilalle oli na tu tumo panilalle oli makole batu padina. Bahkan ya sek na pinasa Nabi Idris. Narasaka padi. Tapi waktu na yudo nyawana na podangi malaikat nasam. Meka lo mitai naraka pitanga gare. Magasah lai patamo kuro cinampa minasai pasuka liwa jat rajin orang ko pacalap pagahay mas tunasa pataru ka lo suruga me ka lo mitete suruga si senno ko suruga wi manyamang ni na pulai malaikat na saya aja na wasu ko na munroy de aja na usalaye aja itu nasai di malaikat dia na cocok iya mita lokoi polokoi naraka na sawasa poli ni ona si bawah boleh aja nih awasu nasa de na cocok pulangi po Allah taala mangilaw po ngoko na tataro ka aja na kasih tapasukan dan diizinkan. Makanya nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris yang merasakan surga. Pana kali sini malaikat itu jadi itu. Tapi agak keistimewaan Nabi Idris Pak. Lo sapa keistimewaan Nabi Idris, dia adalah nabi pertama yang mengenal tulisan. Yang kedua, dia gagat dapi iku peringerang. Apa napujila nariko tapakkoro. Ina yana tapakkoro batutu ya. Nalupai mana jama-jamanna. Onro nyamanna nasa di kota pakkoro. Tapi iro nasa batul di tapakkoro makoro masarai ambona. Nasa imi pak bayi niya na esaman tu litak kajanna makalilya. Dero ni sangi. Nasa imi pak bayi ni nulle malah sadena bayi ni. Pak bayi ni sidepe ibayi ni na malam pertama. Pure sidape bainena na soro takkajanna aga na pau lebih mo pinyaman na nareko maringaranga law ripuangin daripada sidape ka baineku na salay bainena na law matapakkor angka kira-kira ko tadute do timparu na salay bainena law tapakkor iya na ro kelebihan Nabi Idris dekat sekali dengan Allah dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir iya na ro nak guru itu Nabi Tero menre ilayase siruntu Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa, oh tahu jago ya. Magai juru bicara Nabi Musa, ahli dalam strategi. Menrek si runtuh langit ke-6, Nabi Musa nana runtuh. Mataru menrek loko langit ke-7, si runtuh Nabi Ibrahim. Jadi itu gaga cautan rei onrona Nabi Ibrahim. Oke langit ke-7 monro. Ya sekna na langit ke-7 ko sanre Nabi Ibrahim, na cenga naita yaitu betul yase. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik. Nabi tan itu menre oko langit ke-7 nak taruh loko sidratil muntaha. Malaikat Jibril dia nada api. Apa maka dami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya. Apa ia wataru menre hancur ka maka dai Nabi ta Jibril. Sipa mulai oko maka musi bawanga. Letuk menre oko langi si bawanga. Bantu ka aja musala. Alhamdulillah. Si bangga menre si runtuk ko Allah taala. Diubarani ko jadi dikumi. Maka dia malaikat Jibril pura ni wakuragai alaiku na diule menre Muhammad. Maka dia Nabi ta pasipulung isinin na pakullemu bejek mulai mama nak dampingi ka. Nasi di pani na malaikat Jibril ko na papirangi akabitu na ceneri dino. Na 350 pani na papira na dia nulis salai bion. Ya na tunak kadaya aku magang ka Muhammad ya ko maliwang hancur ka. Sekok mematumi kemampu aku. Iya na tunah kada Imam Ja'far rokok kita bersanjina anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah sebab Jibril cahaya, Nabi tanuru Muhammad ya seku Muhammad na yang malaikat Jibril. Apa gang kami langit ke-7 ko menre ko sidratul muntaha. Mangolo mani Nabi ta ko sidratul muntaha. Oko ni rosiolos si bapong Allah taala di alam mustawa. Denok koromon ropong Allah taala oko mi ronak panaita. Pada ko makadaka oko mana copo na masigi napawita ulangi jadi ang kagiulang ko copo na masigi de mabela mo payase iya ronak kada okoy ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah taala aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Maka pong Allah taala
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ni Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahayyai dialog na Nabi ta si Bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambung-sambung. Atahiyatul barakatuh assalamualaikum agak mana lelungi. Angkau kutu kalamullah ada kalamur Rasul. Akadaki at-tahayyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Tekpang itu sampah. Tapa hadir inabita tajapwiwi apolianganna napa tabaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana tu nak kada tau pandai aja mu beres selangi nabita ko dia hadir. Nama rajin ngapir ko malas simang. Nah paki makada assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi pagai ko. Yana tu ampai dena yamanan na sampajange mesti bere jamakam. Usahakan inang kasampaja dena toro ki imangi apa iya ko imangi na karena paratura dena wat di malampe bacaan. Dena wat ding. Ya namo ako to masampaja cadidi ta culen leta. Napani aja no ko masige ta jama sampaja sunai. Magi ni tagur sahabat ko nabita. Itaguri la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk longi bolamu parewa isam pajamu lo bolamu mujaman nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah paterangi bolamu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat aja namu ko masigi emun ro mangaji na sabay masigi on ro barakamu non ro ini malaikat bolamu mimega setan ko ro rewa mangaji ro. Makanya yang para sahabat na sahabat sampaja sunat na kumana masigi na jama pure batawe na jama pura mabere salam mon si masampaja sunat na kumana ngaro na jama na kana bite bola mo jumpa ciki buruk longi rewa ko jama ko. Makanya sholat sunat itu lebih afdal kalau dikerjakan di rumah. Iya tabawi rewa. Pak bola ta gitu mega setan na. Ya masigi ka manasrun ri baraka. Iyo pokok kibola ta ka apalagi di maki buah bola makokoy pasi garu-garu ya onro setan meto ya kibua apa magi nang ka kamera ipasi bola WC gitu kare ipasi bola to o kilala kamera e monro WC nanya tu WC ka onro setan agi pokok to tama Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais najil laki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalang na manassa jadi na buka pintu na WC ina tawe ko kamera ta makotiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti na mau kamera manca John Rosetta Tony nama-nama gare tapi aja mau tarewa mabongkar kamera sih karena Muhammad zaman nanya jadi ya mapasa mama kada laca foto masuk talaca ya jana tak buka iya nah sebab mako itu iya ku baca di nasu pole WC kaki kamera lepang jadi ini meto maki bon Rosetta jadi aja na tawa tahera makar maja na chamati rumah takustas magi je nama kasad di namo sa di mon rumah kalila di nama tanna na sigarumeti setan ni jadi mato maki buah on Rosetta kan de to na beres lang na ko tamay boleh napa ni tak buka to di jendela ko pure asara de gaga anak-anak macule apa aja letu ni mangaribi labu di mata nasu yang kamu pelari masapeda macenne nama kada nabita ya nama calla nama tanna suruh manang wija-wijamu anakmu tama tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange maka to maka sebut nama Allah wadis saya baca ya kursi ko talumo jendela tapi ko 40 jendela me tutu na ya kursi letu isa dia tak tutup manang itu bismillah bawani tutu yang penting menyebut nama Allah supaya aja na tama jinge yerona na aja biar kang berkeliaran ada komela mata nasai nasaba onron na jinge masuk pentiasa niasa tanduk setan namu sampai jangiat ya to ki betul. Ini na tadi makoko ya melo labu mata nasu maka susura manang malay HP na samset gane setak na pamanang masil pina sila mata nasu anyo yan na to ya salasa ya makiro dito ko na tama ni sa ha tama ni iya muni mo ko tama wasang pura ni moni jadi itu makiro, ini tuh ampai koto tama boleh atika ki. Aja nih biar kata buka ko. Tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata nasoi makanya lah dia buka. Buka boleh. Pintu na boleh buka jendela. Nah sawa angkat tuh hao pada itu koto masuk ko boleh masam paja subuh, tomon ro masigi di sikiri, melopi mubak mata nasoi pala koto pro masam paja sunak suruk nato masuk, tapa angka hawa tamu ku ingat itu mak beru pada ko angin.
macakke na battu tama ko buku-buku tama sa dingilala macakke taiso iyaro na patatahan tabacangi salawat na patilaw doang na caji Pak Bura lah itu. Itulah yang disebut dengan hembusan di subuh hari. Biasa runtuk ya tuh, biasa lolong kotor rewa pole nakal tapang kahawa sa di macakke maka dawe kasa di menyamang, itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga. Hembusan para malaikat itu. Iya kode itu lelolongan ngiyaro, ya naro tabaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kapitu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Nang kata tu lima sus sapa pinadina de metan na de to ngran na mena wajah de to gapas singa na tapi de na melo tenang itu tersuruh baca. Kemudian menrei Nabi ta pataru cede menrei Nabi ta mataru yaro nak terima sampajang. Iya naro nak kada terima sampajang. Di sitongan aja itu Nabi ta tania sampaja pokokna. Apa maknanya ya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini itu tujuannya. Ternyata sampajangnya oleh-oleh ni itu sampajangnya. Makometomi wita kong katau pole Makkah tapi ya meron aku tanang agana pole yang karoma cere sejadang. Dia itu nang kana kada ko pole umrah. Agamu piga okoro ken rokokong ya lo masyara de kan aku tananya itu akan bawa. Maka to meron nabi no inabi ta pole sirun tu pangala taala ya to meron aku tan nabi barai agan ale ku pangala taala Muhammad maka nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga ko umakmu Muhammad ya ko nabali beresalak ku sitang ngapak kasiwek ku menjadi syafaat di sisinya nanti. Yan na tumakada kama sallaita ala Ibrahim. Ya kui baca ya tu ang tanalingi nene tamatu hadiah. Pak itu dia kecau ya apalan Nabi Ibrahim ko bilang apalan itu Pak ya tu pak jewele na punna. Pak makana memang ime ka panreman ng sini na tamu po. Sini na isa na lino me ka panreman mapamule makukolat tu ka malino. Kadi po Allah taala di mulai Ibrahim maka dia alinga kesempatan. Ule ko ini malinga kesempatan. Kadi po Allah taala pudang malaikat tamu ke surga. Malah kapur alingi Nabi Ibrahim. Jadi kapur itu dia genggam. Yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat. Makanya garam di laut dan ada juga di darat. Yaitu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Dia gak tahu dia nanti Pak J. Jadi gak tahu teman pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Iya naro, natan-natan. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim. Angkat tu atana-tana kau kelala na suruga Muhammad. Podang umakmu natana-tana. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Natambahin Nabi ta wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tanda-tanda kau kelala na suruga. Naduppa tu matu buan ko surumun. Yan atu sikir ita baca. Pesan Nabi Ibrahim iya. No inabi taloko Nabi Musa langit ke-6 mataru inabi ta. Makutan ato Nabi Musa agam pula Muhammad sampajang. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad. Dia nulek jam umakmu itu, umakku lagi makai galak. Dia nulek ko seko itu. Enrek ko milawi Muhammad. Ilawi kurang. Macam tu Nabi Musa maka dia Nabi Muhammad. Apa gila ada umat. Ya ku ya penang kurang pasti rewa. Rewa tau enggak? Moni ni. Pataru ye. Menrek tau enggak Nabi milawi ikurangi 5. No inabita we Musa na kurangi po Allah Taala 5 nasa mega mo itu Muhammad. Enrek po milawi kurang. Mega mo itu. Menrek sinabita milawi akaserai nabita malaulisu. 5 mani maka Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dia Nabi ta 5 mani Musa nasa ide mega mo pa yat. Enrek po milawi kurang tak kajenna Nabi ta. Na cica nga menrek kurangi 5 na 5 mani. Iya menrek kaya capui. Iya ko Nabi Musa uturu-turu capura nga. Dia nagaubawa rewa maka dia Nabi ta dia na rewa Musa. Matahanan na ako po ang Allah Taala. Namu iya 5 mega din nakurangi na ya nalinga. Tapi nalay day siya ng ka Nabi Musa pa. Kinedegage Nabi Musa. Tanya imang iya unri manan pak bangi. Akka 50 ini lo rewa. Dia nasalay masih. Ito nalay day siya ng ka Nabi Musa mewaiki. Cek dia Muhammad muala. Tapi aruntu kamatuila sana. Nanarampe tau pandrita naruntu matila sana. Aga alasan Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu. Dega kepentingan ako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ga kepentingan na sabatannya tole na jamay. Makuye. Dega ga na chinaila da Nabi Musa riwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Taala langsung. Tapi tidak pernah diberi kesempatan karena tidak mampu. Ia lemmi sakda minang kalinga. Padami kumar radio din na kanang televisi.
Iya na ro nasaba makre magi ya Nabi Muhammad na tulis runtu po Allah Ta'ala. Iya na ro watun na rewa nabita, iya ko si runtu inabita si Pak bicara na suruh si rewa. Dialognya itu sampai bolak-balik. Pa aja mani rewa nabita, aga nasa Nabi Musa. Ang kariwaya makada, napatadang ni Nabi Musa, o arona lima arona nabita, na palinda iliman na napamakada. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ahmad Ruhullah. Nurmu Muhammad witay nur na po ng Allah Ta'ala. Jadi ro Nabi Musa nasaba din ang kanitay po ng Allah Ta'ala, tapi nabita po si runtu po ng Allah Ta'ala, nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah. Iya na ro na po ginaita Nabi Musa sehingga nasuri maloliso, menikmati itu. Napamakada Ahmad Habibullah, Muhammad Habibullah. Betul nga nadiga agat caw na po ginito ko po ng Allah Ta'ala. Iya di sini na Nabi yali parenta din ang katuma parotes. Yaling 10 jam, yaling 50 jam. Iya mana iko na kurangnya materru dia na tulicet dia na leko. Jadi ko memang total ripojin na. Yase ko memang Muhammad. Yan na ro nangakui Nabi Musa. Tapi Nabi ta betul na rewat terri nasaba dia na ganda. Iya sampajange kakuran ni. 10 pitu man ni. Kalima mani jamah. Yan na to na terri Nabi ta. Makanya diturunkan sikit. Menurut riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mana 33? 10 pitu rakaat na sampajangi tambay 33, 50 mati jumalan. Ina tu ampai sikir sesudah salat itu dibaca 33. Itu pasan na kauban rita itu. Seko ni ropa di. Tama ni bantu isya. Iyan ang pangulangan ng mamagi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan semoga ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, mungkin kiranya bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kita semua ataupun kepada kerabat-kerabat kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.